Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Жалал Абад областы, Нокен району Бүргөндү мал базарында устугандар. Бүгүн 27 май туугандар. Мынакей дал ушул торат 113 миң сомго сатылыптыр туугандар. 113 миң сомго алыныптыр мынакей азыр. Азыр боюн жашын тактап айтып беребиз туугандар. Сурап. Мынакей туугандар, жашы 3 асы экен, бою 1,55 чыгып болот дейт. Мынакей туугандар, ушул тор башка 135 миң сомго азыр сатылды. 135 миң сом. Айгыры гарантиясы менен азыр сатып алдым. Апарып эле айгыр коем дейт. Айгыр авария болгон окшойт чамасы. 135 миң сомго мынакей алып кетти азыр. Мынакей туугандар, 135 миң сом. 3 асы экен. Бою 1,55 керек деп калат экен. Мынакей Каракөл шаарына кетти. Алып барып эле айгыр коем дейт мынакей. Срочник кетти мынакей. Кенже аке мынакей алып кетти. Ногу карагер ат жашы эмне? Жашы 2 асы, я, бою 1,55 керек дейт. Улагы үйрү. Анысына гарантия берем. Аттын жүгүргөнүнө гарантия. Турушуна, ой. Нары бер бастырып койчу. Телефон номерди айтып берчү туган. Телефон 706 1583. Ат көтүнөн тартып коелуп ана. Телефон номерин айтып тугандар ушул аттын. Жакшы болдум. Окей, жакшы ат экен деп атышат. Жоон ат экен ама. Жакшы кулундар түшсө керек. Жакшы кулундар түшсө керек, Кудай кааласа. Мынакей телефон номерин айтып тугандар ушул карагердин. Лагыны үйүрүнө гарантия бербейм дейт, бирок ат өзү сыйрак ат экен жаныбар. Таттыңбы сен? Жаныбар. Кунан канча кунан? Кунан канча? Блогер. Көмөйдө таткан турайм. Дадыл да өзүчү. 76 миң сом берип атты мынга. Чата соғылмаса да олда түшет. Досым, кунан бу, эмне бунун? Иштебу? 76 миң сом болса да олда мынакей. Мынакей туугандар, ушул жерде ат экен мына. Жерде ат, жашы 3 асы экен. Бою 1,50ден өйдүрак окшойт го. 87 миң сомго сатылды туугандар. 87 миң сом мынакей. Сатам пул келсин. Бирөө жакшы нерсе экен. Мынакей туугандар, 110 миң сомго сатылды мынакей. Кайерден алып келдиңиз ака? Кайерден? Карабалтадан алып кетти. 110 миң сомго сатылды мынакей. Миң сомго, бою 1,65 бар окшойт го. Кунан экен, таза кунан. Мынакей туугандар, ушул көк ат 86 миң сом болуптур. Мынакей мингич коймалга мингени 86 миң сом болуптур. 86 миң сом болуптур. Азырбы? Мынакей 3 асы ат. Мингичке өтө жакшы экен жаныбар. 95 миң сомго сатылды мынакей. Бою 1,50 керек деп калат ошол туугандар мынакей. 3 асы ат. 95 миң сомго кетти мынакей. Мынакей туугандар, ушул күчтүү экен. Семиз экен жаныбар, кам мингеле дейт. 80 миң сомго сатылып кетти мынакей.
Mınakей туғандар шыл тай. 35 мың сомға мынакей сатылды. 35 мың сом. Mınakей туғандар шыл құнан екен. 2 жаш дейді. 53.500 сом. 53.500 сом oldu. Canlar bineceğim bunu değil mi? 53.500 сом mınakey. Mınakey туғандар шыл құнан 70.000 сомға сатып алышып тұр мынакей. Жануар жақсы құнан екен. 70.000 сом мынакей. Mınakey туғандар шыл чабдар 114.000 сом болды. Boyu 1.65 тегерек өшет чамасы. Жашы точно анық білбейткен 5 асыға чейін болады. Окей, 114.000 сом. Mınakey туғандар шыл байтал екен. 51.500 сом болды. Алды жағында жарасы дағы бар екен. 51.500 сом болды. Mınakey туғандар шыл құнан 67.000 сом болды. 67.000 сом. 500 сом талаш болды ау аке? Қаншадан? 62.500. 62.500 сом болды. Ова. 62.500 сомға сода болды азыр, а? Ова. 62.500 сом. Сатарман 63 берді отқан осы етшамасы. Окей, 62.500 сомға осы сода болды туғандар. Құнан екен, жақсы несі екен жануар. Сәкен қоймалға, талаға мине тұрған несі екен, да тұяқтары дағы жақсы екен жануардың. Берің. Қанша оладың обышты? 62.500 жададасың. Өзің барып ноқталасың. Қанша қалды? 62.500 сом сұрауды атасыр. 3 болса өреміз, 500 сом ғана талаш болады. Берің? Mınakey 1,5 мың пайда өр сұрап атып алсалар. Mınakey туғандар шул құнан 69.000 сомға азыр бау болуда. Жануар жақсы несі екен. Соғай ұзын несі екен. 69.000 сомға. Жақсы несі екен жануар. Ноқаттан келген екен. Тайында алып баққан елем дейді. Егес 69.000 сомға сода болуда қазір. Окей, 69.000 сомға сода болды. Қанша қоштыңыз ба, аке? Аке, қоштыңыз қоша албадыңыз ба? 69 бердің бе? Берің, аке. Сәлкем 70.000 сом болды. Ал кереді? Қаншадан? 75-тен ғана азырақ қойып беремін дейді мынакей. Сатар сұрауда. Жануар отарық несі екен. Бұттар таза ol кеді, бұттар. Бұттары да таза дай жануар. Bir ekmeğe bayıp ettiysek Boltur hakamlar sizge de 5 sene beri 5 sene tutmadı 70 olsa pul veremem. Verin aka boldu. Ol verin. Bolsan boşqanda sat aka. Aka. Bolsan boşqanda razı ol. Ana dursun boşqa. Aka verin bazarınız geldi. Verin. Aka ayttir bayla sende ver. Oldu beri. Tutmadı 70 olsa pul veremem. Boşan aka. Yok boşan aka. Bayl menden başqası egesi 70 al. Ben satın aka. Просто мен сыйырмадым. 70.000 сом бердім мынакей. Жақшаттың баласына деп жануар қибайда тегесі. Дүниясы бар деп.
razı olsun. Öyle turadi. Yok, 1 so'm, 10 so'm boshqami sizga sotib beraman o'sha yerga. 10 so'm boshqadan sot. Yo'q, qo'shilmaydi. 70 ming so'm turib turib 70 ming. Bo'ldi bering. Aka, suyurib boshqalar aytma, boshqa qo'yib beraman. 70 ta. Dangallading. O'sha aka 3 ming boyvaysak, men tavakalga so'rataman aka. Razı bo'lib bersang oldim aka. Turib turib 70 ming. Ras. Aka o'zi uchun jallod yetsa 70 ming. Aka, bittalar men Hozirga buni mina olmasa, hech narsa olmasa, ko'rdi, sariq. Çayırdı 70 verdi. Beringa 70 ming. 70 ming so'm berdi. yo'q, o'sha aka. Belgiler bunlar. Aka, men jamon aytdim. Hozir TikTokda bir kishida bor. Endi 5 ming olmay yuraman akaga, razı bo'lib beradi. Foydasini ko'rmay qoldi. Og'atda bu. Yo'q, o'sha aka. Razı bo'ldi. Siz qancha? Aka to'g'onlar. Shu ene bola ekan. Pulini var ekan baytal. Narag'ında turadi. 86'ga berbeytam deydi. 90 devatam deydi. Shunday adamlar var da. 90 degan adam 86'ga berish kerak da to'g'onlar, ha? Qanday deding? 90 dedim 1000 so'm ötüp berem deydi. Bo'lish 90 deydi ekan. Jallatdan 70 ming olib keldim. Bundan bir ay murda. Bundan emas. 86'ga berbeytam deydi. Xuddi shunday qaniqda. Yerda qashqa. To'g'onlar bayatam shuni qarab o'tdik hali. Ay, nokta sarganlar. 71 ming so'mga sotildi qara. 71 ming so'mga ketdi. Janavar shuni bozorga olib kelerdan burun 3 kun shu polyaga tushgan bir narsa bo'lib qaralxonaga qamalib qolgan ekan deydi. Ichi bosh tortilib qolgan ekanman. Yaxshi narsa ekan janavar. 71 ming so'mga sotildi. Ketganlar shu basmayil turgan at qaragir. 85 ming so'mga sotildi turgan aka. 85 ming so'm. Janavar o'spirim g'alati o'spirim, ay jiyaningdan ey. Oho, shirg'it qo'y janavari. At qancha at? 100 ming so'm bu. Ay janavari. Oy janavari ama. O'qtoy narsa ekanda janavar. Voy janavari. Nomerni aytib qo'yasiz tugan. Aka 0778 men, ha. 08 04 52 ha? 08 54 52 ekan to'g'onlar. Ay janavar, yot degan onday bo'lsam aka. 100 ming deydi. Yashim ne aka? Bunana voy janavar. Qanchaga berasiz aka? 91 so'radi u. Yaxshi narsa ekan janavar. Mamlaket to'g'onlar shulatdi. Tak 85 mingga olgan ekan to'g'onlar. Olib satar olib tur. O'zim men tartmayla qo'y deydi. Eğer paydası olsa satat to'g'onlar. O'sha yerda paydasini bersa kerak ekan. Bugun bozor kechtab qoldi, kechroq olib qoldi. Jashi pishdi ekan, bo'yi 1.50 chamalab qoladi. Zelikdan o'ylasak, 60 üstünde turam, tushgandan zerik o'tamiz. Telefon nomerini aytib qo'ychi kam? 551 meni. 0551 ha. 00 1918. Qancha? 1918. To'g'onlar menga chizdiganlar bo'lsa, esimdan chalib baylanishib berasizlar.